ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho muherereje banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure mbwera ugende bashyikiriza amakuru atosoye abarebana n'umutekano politiki ubanye n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa mbere w'indwi ni kwigenekerezo rya 21 mukakaro 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibikomeje kugenda bikorwa. Turaza kwinjira bikomeye mu makuru akomakomeye maze gukusanywa na Direction Militaire des Activités Antipatriotiques DEMIAP. Turaza kandi kwabwira ibijyanye na Agence Nationale de Renseignement ANIRI ndetse na Force de Défense Nationale du Burundi ndetse na Service National de Renseignement aho bamaze kuturungikira amakuru akomakomeye agaragaza umugambi ukomeye uri gutegurwa n'izasarambwe mu bizwi nka infiltration des secrets, constitution des cellules dominantes, exploitation des affaires sécuritaires ndetse n'andi makuru akomakomeye agaragaza ibijyanye na utilisation des accords de paix comme couverture, pénétration administrative ndetse na alliance interno-politique. Turaza kandi kwabwira ibijyanye na utilisation des corps humanitaires ndetse na sabotage diplomatique au médiatique iri kwirategurwa n'izasarambwe. Turaza kandi kwabwira ibijyanye n'ibyateguwe birimo neutralisation des groupes, occupation progressive du terrain ndetse n'ibijyanye n'ibiri gukorwa na FDNB ndetse na FARDC. Turarebera hamwe kandi brigade spéciale ya Kisangani yamaze kurungikwa mu gisagara cya Uvira, operation zikomeye ziri gutegurwa Warikare ndetse na Rubero. Turaza kandi kwabwira ibikomeye birimo amakuru akomeye yatangajwe n'abaturage bari mu Rurambo, Minembwe na Bwegera batangaje ibyo bari kubona kuva mu masaha ya gitondo cya kare. Turaza kandi kwita ku bizatangajwe n'umuvugizi w'izasarambwe Laurence Kanyuka aho rero yagaragaje ko leta ya Kinshasa ku mugaragaro kohereza ingabo ndetse n'intwaro mu bice byinshi biro bikaba biri kwa nyuma y'amasezerano akomeye amazi iminsi asinywe. Turaza kandi kwinjira mu bice bitandukanye tubabwire uko mu baraki za FDNB ndetse na FARDC bari gupanga urugamba mu gihe rero bitangazwa ko n'abadiplomati bakomeje nabo gucura ndetse no gutepanga uburyo ibibazo byarangira, dore ko nkuko mubizi intambara ni igisubizo cyo gutsindwa kwa diplomasi. Ibi rero ni biri ko birigaragaza bishobora kuba bigiye kugira uruhande rumwe rujya hejuru undi rukajya hasi. Banywanyi muze tubane kuri page ikomeye yanditseho amakuru akomeye arebana n'umutekano politiki ubanye n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Niba ari ubwa mbere dukurikiye hita ufata icyemezo fyonde sabone ntuzongera gucikwa n'amakuru akomakomeye utasanga handi. Reka twinjire mu makuru mu buryo buramvuye tubabwira ibiri ko biragenda byibonekeza mu makuru akomakomeye yamaze kujya hanze. Ni mu gihe ibiganiro by'amahoro bikomeje hagati ya AFC ndetse na leta y'intwaro rusange ya Congo mu buryo bw'ibanga ubutegetsi bwa Kinshasa bwateye intambwe ikomeye aho buri kohereza ingabo nyinshi mu gisagara cya Uvira nyuma yo kuvumbura umugambi ufitwe n'izasarambwe wo kugaba ibitero bikomeye bishobora no gusiga wigaruriye igisagara cya Uvira. Biro bikaba byaratangiye kujya hanze nyuma y'uko bitangajwe na Laurence Kanyuka ko leta ya Kinshasa iri gutegura imirwano. Biro bikaba bihura neza n'amakuru akomeye kusanyijwe na DEMIAP ndetse na ANIRI biturutse kuri bamwe bagiye bafatirwa mu bikorwa bitandukanye by'ubutasi. Amakuru yizewe atugeraho aremeza ko imyiteguro ya gisirikare yakozwe ku bufatanye bw'inzego za gisirikare za FDNB na FARDC mu bice bitandukanye. Ororisi inzego z'iperereza zavumbuye amakuru atunguranye yerekana AFC imaze rero ibyumweru iri mu mugambi ukomeye wa gisirikare, by'umwihariko bikaba rero bivuga ko bashaka kwigarura igisagara cya Uvira aho bivugwa ko ibi byahuye neza n'abarwanyi ndetse n'intwaro ziremereye zimaze iminsi zoherezwa ahangaha. Kwigenekerezo ry'indwi mukakaro 2025 Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yatangaje gahunda nshya yo kohereza ingabo 60,000 mu buseruko bwa leta y'intwaro rusange ya Congo mu rwego rwo kurinda igisagara cya Uvira
Uvira ndetse no kwisubiza ibice bitandukanye birimo igisagara cya Goma ndetse n'igisagara cya Bukavu byigaruriwe n'izasarambwe mu ntangiriro y'umwaka wa 2025. Nyuma y'iki igitero cyapanzwe ariko nticyagera ku musaruro, hahise hasohoka itangazo AFC ikaba yaragaragaje ko iri gushyirwa ku gitutu kidakwiye, ndetse ivuga ko icyemezo cya leta ya Kinshasa cy'urwo rwego rwo kwibasira abaturage b'abasivili, ariko ibiro by'iperereza bya gisirikare DEMIAP zatangiye gutahura ibikorwa bitandukanye by'imitwe isanzwe yibumbiye mu kiswe Alliance Fleuve Congo. Biravuga ko rero mu magera akomeye yavumbuwe ari gukoreshwa n'izasarambwe ndetse na twirwaneho kuri ubu. Icya mbere biravuga ko bari gukora infiltration de secret, kwinjira mu bice byihariye mu ibanga, aho bitangazwa ko abagize izasarambwe binjiye mu midugudu yitwa Rurambo, Kavimvira, Mutarure, Luvungi. Bikaba rero bivugwa ko bizakozwe biyoberanyije nk'abaturage basanzwe, abandi bagenda nk'abanyeshuri cyangwa se abandi baje mu kazi gasanzwe. Ibiro bikaba byatumye bagira amakuru y'imbere ku ngabo z'izasarambwe ndetse na amakuru bashyira izasarambwe bakuye muri FDNB ndetse na FRDC. Ibiro bikaba zamaze kuvumburwa. Biravuga ko kandi ari constitution de serire dormante, aho bitangazwa ko hashyizweho amatsinda y'abarwanyi bamenya buri kabande ndetse na buri gace, aho rero abantu baba bakomeje gukusanya amakuru, bakora igenzura ku mutekano w'ibiri kubera muri buri teritwari, bakamenya ibigo bya gisirikare, inzira zikoreshwa ndetse n'imibiro y'abaturage, bagatanga raporo kwa bakomanda bo ku ruhande rwa FDNB, ndetse bakajya gutanga n'amakuru akomakomeye kuzasarambwe mu rwego rwo kugira ngo bace imbaraga iyi coalition ya FRDC. Hari kandi byavumbuwe bizwi nka exploitation des affaires sécuritaires, aho rero bitangazwa ko izasarambwe zagiye zifashisha intege nke ziri mu mutekano muke mu bice bitandukanye bigenzurwa n'uruhande rwa leta, aho rero bivugwa ko muri iki gihe bamwe bahugiye mu biganiro bakurikira amakuru, aho izasarambwe zatangiye kwigarura uduce turimo Bijombo, Kiringi, Kigoma, aho abaturage bagaragaza ubushake bwo kwigenga nk'uko amakuru adushyikira bisigura. Hari kandi amakuru akomakomeye agaragaza ko hari utilisation des accords de rappel commun couverture, aho AFC yagaragaje ko yemeye amasezerano mu buryo bwa diplomasi, ariko ku ruhande bikaba rero bigaragara ko igikomeje kongera imbaraga za gisirikare. Hari ibikorwa byo kongera imbaraga, gutumiza intwaro mu buryo bw'ibanga binyuze mu bice bitamenyekana, aho bivuga ko izasarambwe mu makuru akomeye y'ibanga DEMIAP yavumbuye bagaragaza neza ko ibi bikorwa bigikomeje, kandi hakomeje na gahunda yo kuba bakongera abarwanyi ndetse n'imyitozo ikaba ikomeje kugenda itangirwa mu bigo bitandukanye, aho icyabashije kumenyekana ari Rumangabo. Bikavuga ko kandi Kansayo ngaha mu gisagara cya Bukavu naho hari gukusanywa urubyiruko ruri kwigishwa ibya gisirikare. Biravuga ko rero ibingibi nta kabuza bikomeje gutegura abakomando kabuhariwe. Biravuga ko kandi ari penetration administrative, aho bamwe mu bayobozi b'izasarambwe bahawe imyanya mu nzego zitandukanye, aho rero bashobora gufata ibyemezo bikomeye ku mutekano, imicungire y'ibikorwa by'ubucuruzi. Ibiro bikaba bikomeje kugenda bikoreshwa mu gukusanya amafaranga akomeye ari gufasha izasarambwe mu bikorwa bitandukanye. Biravuga ko kandi kuri ngubu havumba umugambi ukomeye bise Alliance Interno-Politique, aho izasarambwe zagaragaje imishyikirano ikomeye n'abaturage batandukanye bahitwa Basimbasa, Abanyamurenge ndetse n'abandi batuye muri ibi bice mu misozi ya Minembwe. Ibiro bikaba bigamije kugira ngo bakorane byafi ndetse babashe no gutuma urubyiruko rwo muri ibi bice rwumva ndetse rugasobanukirwa propagande y'izasarambwe, bakaza kubafasha akazi nk'uko byanditswe n'ikinyamakuru gikomeye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Baravuga ko kandi hari kwibonekeza utilisation des corps humanitaires, ibihe by'ubufasha bw'abaturage byari byaratangiye gukoreshwa mu buryo bwo kwinjiza abarwanyi, kugura intwaro no gukwirakwiza amatwara yabo. Biravuga ko izasarambwe zifashishije abakora muri za NGO mu buryo butamenyekanye, bakagenda bakoresha imodoka zabo mu kujyana abarwanyi ndetse n'ibikoresho mu bice bitandukanye, aho amasuramba yamaze iminsi agenda mu bice bigenzurwa na FRDC. Hari zimwe zagiye zisangwamo ibikoresho bya gisirikare, ndetse n'ubwo amakuru tutarabasha kuba twabona ibiyemeza neza. Biravuga ko hari na bamwe mu bagiye bafatwa bakavuga uburyo bagiye bagera mu bice bitandukanye, bakavuga ko bagiye
bagenda muri za suramba zitwarwa n'imiryango itandukanye itegamiye kuri leta ndetse itanaharanira inyungu, ibizwi nka NGO cyangwa se ONG zikorera mu bice bitandukanye. Biravuga ko bizagiye byibonekeza muri Nord Kivu, muri Sud Kivu ndetse n'ahandi hatandukanye muri izi teritwari, hagiye hagaragara n'abagiye batanga ubutumwa. Biravuga ko rero kuri ubu hari gukorwa sabotage diplomatique au médiatique, aho bitangazwa ko izasarambwe zakwirakwije amashusho y'abaturage bavuye mu byabo, bavuga ko leta ya Kinshasa ikomeje gukandamiza aba baturage. Ibi rero bikaba bivuga ko ari amakuru akomeye ya bamwe mu banyamakuru bari kwishyurwa n'izasarambwe kugira ngo bakwirakwize amakuru atari ukuri, kandi amakuru ashobora gutuma abantu bavuga ko ibintu byacitse mu rwego rwo kugira ngo imiryango mpuzamahanga ibone uko ibintu bimeze. Ibiro ni ibiri gutangazwa n'ibinyamakuru bitandukanye byo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mu yandi makuru ariko aragenda atangazwa kuri ingingo, biravuga ko hari gukorwa neutralisation des groupes rivaux, aho binyuze mu bafatanye n'abandi bayobozi ba gisivili zasarambwe zagiye zirandura imitwe mu bice bitandukanye y'abamayimayi mu rwego rwo kugira ngo abaturage babashe kubaho mu buzima bwiza butarimo ibibazo bikomeye. Kuri ubu biremezwa kandi bigatangazwa ko ari gukorwa ikizwi nka occupation progressive du terrain mu duce duto nk'ahitwa mu Gaja, ahitwa Katogota n'ahitwa Gahinga. Hatangiye kuba hajya mu bice bitandukanye bishobora kuza kuberamo imirwano ikomeye. Abaturage baba baremeza ko babayeho mu buryo bukomeye cyane, aho rero batizeye ko ibintu biri buze kugenda neza. Nyuma yo kubona aya makuru, biravugwa ko FDNB yahise igira icyo ikora mu buryo bwihuse kandi bwa gikomando, nk'uko amakuru adushyikira ariko aragenda abitomora mu buryo burambuye, aragaragaza ibyakozwe. Aho nyuma yo kubona aya makuru, FDNB yahise yohereza abasirikare basaga 3000 barimo abo mu mitwe y'ingabo zitwa reaction rapide ndetse n'abakomanda muri reconnaissance, aho rero bamwe bashizwe mu bikorwa byo kurinda ahantu hafite strategy nk'iki. Bikaba rero bivuga ko ikiyaga cya Tanganyika kiri gucungwa mu misozi miremire n'imihanda minini, byose byashyizwemo abasirikare mu buryo butandukanye, nubwo bari basanzwe bakoresha uburyo bwo turi buze kugaruka mu makuru yacu ataha, ubwo imboni zacu ziri mwabiriya bice ziri buze kuba zaduhaye amakuru akomeye y'ibigezweho ndetse n'ibiri kuba. Biravuga ko FARDC nayo yohereje brigade speciale mu bice bitandukanye. Aba rero n'abakiro baturutse Kisangani hamwe na bata yuzuye yamaze kujyanwa Pinga na muri Warikare no mu duce twa Rubero. Intego ya rimwe biravuga ko bafite gahunda yo guca intege zasarambwe mbere yuko zigera ku rwego rwo kwigarurira bimwe mu bice bitandukanye, by'umwihariko byegera igisagara cya Uvira ahacitse igikuba. Abantu bashya ubwoba bibaza ibiri buze kuba bizaba. Ibikorwa byo kuburizamo umugambi w'izasarambwe bikaba bishyigikiwe kandi n'indorerezi zirimo officier de recherche zaturutse mu bice bitandukanye by'isi. Kuri ubu tutarabasha kumenya, gusa mu twamenya harimo abacancuru baturutse muri Colombia babarizwa mu kizwi nka Black Water, bamaze kwipanga urugamba. Mu makuru dufite haravuga ko abaturage benshi bo muri Rurambo, Minembwe na Bwegera batangaje ko banyuzwe no kugaragara kw'igisirikare cya FDNB ndetse na FARDC. Umuturage utuye muri ibi bice yagize ati: twari twarumiwe kubera inkuru zo gutera kwizasarambwe, ariko kubona igisirikare cy'igihugu cyageze twifashe neza. Kuri ubu dufite icyizere, twizeye ko bazaturwanirira kandi twizeye ko ibiganiro by'amahoro bishobora gutanga icyizere, nubwo kuri ubu tubona ko hari ibimenyetso bimwe bikomakomeye bigenda biribonekeza bigaragaza ko umutekano ushobora guhungabana. Icyemezo cya FDNB cyo kongera imbaraga mu buseruko bwa leta Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ntikireba gusa izasarambwe, ahubwo ni ugutanga ubutumwa bukomeye bw'uko amahoro adashyigikiwe n'umutekano ntacyo amariye abaturage. Hagomba guhoraho hari ubushobozi n'ubushishozi bwo kumenya igihe cyose amasezerano akoreshwa nk'igikoresho cy'intambara. Ibiro bikaba bitangajwe mu gihe kandi umuvugizi w'izasarambwe Laurence Kanyuka yari yagaragaje ko leta ya Kinshasa iri kohereza ingabo n'intwaro mu bice byinshi bikomeye bigamije kugaba ibitero aho gukomeza ibiganiro. Aya magambo yafatwaga n'abasasanguzi nka pretexe de victimation kugira ngo izasarambwe zibashe kuba zakora uko bishoboka byose zihagarara kuri urugamba. Biragaragara ko urugamba mu buseruko bwa leta Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo rukomeje kugenda rwitegurwa mu buryo budasanzwe. Bwana Patrick Mujyajya yarabyemeje avuga
kuvuga ibiri kuba ndetse n'ibiri kugenda byibonekeza kugeza ubu. Ibiganiro ndetse n'amasezerano byitezweho umusaruro ukomeye. Reka tubinjize ku bijyanye n'aya masezerano gake tubabwira ibikomeye ndetse benshi bagomba kwitondera ndetse bakagira n'ibyo bitega bidasanzwe nyuma y'uko leta iharanira intwaro rusange ya Kongo n'umutwe w'izasarambwe ubu bagiranye ibijyanye no gushyira umukono ku mahame yo kurangiza intambara mu buseruko bw'iki gihugu yatangiye mu mpera za 2021. Impande zombi zashyizeho umukono aya masezerano i Doha muri Katari, bakaba rero ari ibintu benshi bari bazi ko bigiye kuba igisubizo. Kinshasa yari ihagarariwe na Sumbisi Tamambu, intumwa nkuru ya Perezida Tshisekedi Tshilombo, naho AFC ihagarariwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa wayo Bwana Benjamin Bonimpa. Qatar yavuze ko aya mahame arimo ibyo impande zombi zemeje hamwe na gahunda rusange icira inzira ibiganiro zubaka bigamije kugeza amahoro kuri iki gihugu mu buryo bwuzuye. Muri aya mahame akubiye mu ngingo nkuru 7 impande zombi mu byo zemeranyije harimo agahenge gahoraho, hirindwa ibitero byo mu kirere no ku butaka cyangwa mu mazi cyangwa se ikindi gikorwa cyose cyadurumbanya abaturage n'umutekano, no kureka itangazwa ry'icengezamatwara ry'urwango cyangwa rikangurira gukora urugomo. Impande zombi zanemeye ko izemeye isubizwaho ryuzuye ry'ubutegetsi bwa leta ku butaka bwose bw'igihugu ko ari inkingi ikomeye y'ibanze irebana n'aya masezerano y'amahoro. Inyandiko ikubiyemo aya mahame iragira iti ayo masezerano azasobanura uburyo ibyiciro by'ingengabihe y'icyo gikorwa kizabisubizwaho. Bikaba bibaye nyuma yuko mu kwezi gushize i Washington u Rwanda na leta y'intwaro rusange ya Kongo bakize umukono ku masezerano y'amahoro yagizwemo uruhare na Amerika agamije kurangiza intambara imaze imyaka irenga 30, ikaba igaragaza kongera ikabukubura mu buseruko bwa leta ya Kongo bukungahaye cyane cyane ku mabuye y'agaciro. Umutwe w'izasarambwe ukaba ushinjwa gufashwa n'u Rwanda, ikirego ruhakana ugenzura ibice byinshi byo mu buseruko bwa leta y'intwaro rusange. Imirimo ikaba rero ikomeje iyo kuba habaho amahoro akongera akagaruka. Umuryango w'ubumwe bwa Afurika washimye iri sinwa ry'aya mahame imirongo migari hagati ya Kinshasa ndetse na AFC, aho bavuga ko ari intambwe ikomeye itewe mu bikorwa bikomeje byo kugera ku mahoro arambye, umutekano, ituze mu buseruko bwa leta y'intwaro rusange ya Kongo no mu karere k'ibiyaga bigari muri rusange. Nyuma y'isinwa ry'amasezerano amahame hagaragaye kutavuga rumwe hagati ya Kinshasa n'izasarambwe bijyanye no kuva mu buseruko bw'iki gihugu ibintu bitameze neza. Umuvugizi wa leta wa Repubulika y'intwaro rusange ya Kongo Bwana Patrick Muyaya yavuze ko aya masezerano y'Doha azirikana imirongo itukura ntarengwa Kinshasa yakomeje gushimangira, harimo nko kuva hatangira gahunda ikomeye oro bivuga ko AFC igomba kuva mu bice byose yigaruriye, bikavuga ko bigomba no gukurikira kongera gukorera mu bice byose by'inzego z'ubutegetsi bwa Kinshasa, igisirikari, igipolisi ndetse n'inzego z'ubucamanza. Muyaya yatangaje amagambo akomeye ku rubuga rwa X ko ibi byagezweho uyu munsi bifungura inzira zerekereza ku masezerano rusange y'amahoro agezweho mu minsi iri imbere agamije kurangiza uburyo burambye intambara mu buseruko bwa Kongo ibamo. Ariko umukuru wa AFC Bwana Bertrand Bisimwa yavuze ko aya mahame mu buryo ateganya arimo gusubizaho ubutegetsi bwa leta ku butaka bwose bw'igihugu, ntibivuze kuvana ingabo, ahubwo bivuze uburyo bwo ubushobozi leta igashobora kuzuza inshingano zayo. Musad Boryus, umujyanama mukuru kuri Afurika ku ruhande rwa Perezida Donald Trump, yarahari kandi ibi yarabikurikiranye. Yatangaje ku rubuga rwa X ko ikitezwe kugerwaho nta gushidikanya no gusubizwaho ry'ubutegetsi bwa leta ku butaka bwayo bwose, kandi ibyo ni ibintu bisanzwe ku gihugu icyo ari cyo cyose hatitawe kuri perezida cyangwa ubutegetsi. Ati iki ni ikibazo kireba buri gihugu, ariko ni ingenzi cyane ko leta igenzura ubutaka bwayo bwose kuko ibi bituma habaho umutekano, ituze, yubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu kuri bose. Ariko Boryus yongeyeho ko ibizwi ko ari intambara ndetse ko ibintu bimeze ubu bisaba ko habaho ibiganiro, gukomeza kuganira muri ibyo biganiro no kudacogora kugira ngo hongerwe amasezerano arambuye yuzuye kandi adaheza. Impande zombi zemeje gushyira mu bikorwa
aka kanya ibiteganywa muri aya mahame nyuma yo kuyashyiraho umukono ndetse bitarenze ku igenekerezo rya 29 z'uku kwezi kwa Mukakaro 2025. Ako kanya nizimara kubahirizwa biri muri aya mahame, impande zombi ziyemeje gutangira ibiganiro bitaziguye hagamijwe gutangira ibiganiro ku masezerano y'amahoro bitarenze ku igenekerezo rya 8 z'ukwezi kwa 8 muri 2025 nk'uko zaragiye biganirwa mu bihe bitandukanye. Ibyo biganiro bikaba ari ibiganiro byo ku rwego rwa Afurika bizagiye biba ariko ntibitange umusaruro. Kuri ubu rero byitezwe ko ibintu bigiye guhinduka, ubutegetsi bukongera bukagenzura ibice byose, amahoro akagaruka. Ino dusoje, niba ari ubwa mbere dukurikiye ufyonde sabone, uraba wiyongere mu muryango mukuru ndetse mugari ubatazongera gucikwa n'amakuru n'ibiganiro tugenda tubashyikizaho ngaha byibanda cyane kuri politiki, umutekano, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Astra Vista.